Aileen Isabella Gibson, Gay Gibson tia riat lar hi English lem chan thiam ania. Kumsang ka zakwa somli pasari khan at chuan na longa tangina bodai maya voin thleng hian arwang mu alani lawani. He sap nula chelo tak mai Gay Gibson heti hun laya kumsom ni pakhat mi hi sang ka zakwa somli pasari khan South Africa a lem chan Golden Boy ti Clifford Odysseus in lanin South Africa atranga England a kirle turin Durban Castle longa achuanga. He longa achuan na hian long na thok zinga pakhat James Kemp nen chuan in mel riatin an in hollow lea. Annuwa Kemp a soidan chuan Gibson nen hian athlen na first class cabina an riak dun nge ni. Longveng tu watchman chuan thom engemaw ria in Gay Gibson i thlen na cabin chu aron kika. Achung lama tanga aron hon chuan James Kemp chau chu amuta. Chu cabina thleng ber Gay Gibson chu mu tur a om ta hau lo mai. Atu thleng po a Gay Gibson chu longa mu ani tak lo wangin Kemp churin hlel akai ta a. Thilom zian han zo chuan athu sei chu a in kalin a soiba nuk mai le. Thil thlendana soi chu a thlak kuala thu dik riat a harta hle mai. Thil thlendan nia a sei tak dan bera chuan Gibson chu amut puya an mudun lai hian ni khorhelova om thutin a thi zui tamaya. A lau thong lutuk chuan long cabin tuk verte atang chuan arwang chu tui puya a thlak tamai ni in a soyani. A tha ani lo ti in a tang na samaya a thi tak thut nuwa arwang a paina chan po a tha ni lo ma se ruang nen mu dun an ni chuan rin hlel ani don tho awang le a na chan a hlo wang ni in a soya ma se chu chuan a chan zo ta chuang lo korta thiam lo chantir ni in thi tura achung thu rel anita a awan ne siamin kumsang kha zakwa somsari pakwa khan Britain sarkar chuan death penalty apek to zong te chu aron cancel vek ta ko wangin ti hlum anita lova kumsom pakhat chau jela hian hun amang ta a heti chung zong hian tual that tu ni lo thu hi a soi ve fanani. Gay Gibson hi athi malok South Africa a omlai khan lemchan rehearsal an nei lain ni ko hrelovin alo om thut to a mui te chu aron duk rui maya ma se reilo te a alo har vele mai ni. Heng awang hian lunglama harsat na anei ni in an ngaya. James Kemp nena an khosak lai po hian he anat na ruk nei hilo chuak thutin asoi ang tak hian athi zui ta ani ve thei tho mai ma se ama a in ven nana arwang alo pai bongot mai hi adam chung ati sualian berle a in sirna khwa ti seitu ber ani nge yang le. Kumsang ni som paruk January ni som ni paruk khan Central Fresno a in kang pakhata mi paruang charani a. Fresno Police Department thupuang tu Officer Lieutenant Joe Gomez chuan he in kang arwang char hi social activist kumsom nga pakhata upa John Leng ani thu soya akan mai ba ka apuma le anung lama chema vi na hliam na tak om thu asoya tin hemi nu lok hian Fresno County Sheriff thupuang tu ve thung chuan Officer Gomez a thupuan hi adik tok lo nia soin John Leng khan a oma tim na nena ma ani in vi na ni om tak hliam thuk lutuk lo mun thum vela aneya ama vekin he in hitikang zuin heta hian a thita ni inaron sei ve ta thung tlat mai police thupuan ve a in kal chuan zo na ati tam ta hle maya khoizo nge thu dik riat a har ta hle mai chutiang ani tak noya chuan a thi ma a khosak dan te thriletin beng an chita thup mai arwang charani ma ninga kalta a John Leng chuan ABC 30 news reporter Corinne Hogarth nena Facebook message a thon ti riat chuani a chu a thu thona chuan Fresno Police Department eiruk mang te hian tunkar to pa hi chuan min that to mai thei zanina po anima na hei hi fiam thu ani lo ti in alo ziak reng mai social media ranga a account te chu an han bel chiang zela Fresno Police Department le Fresno County Sheriff Office a thok ho eiruk na chung chang te alo ziak nual mai alo ni chu mai ba ka a in kota CCTV ada te chu police officer te chuan khoi dang lamin ama en thlak nan an mang nia a riat thu te tin akara te chuan nu suina khol anda nia a riat thu a soilang boka henga thil soite hi mitam tak chuan thu dikani nge yan ringa police ho e ruk na nia a riat apuana wang hian police ho hian da that nge an tum don ti in ria in ral tri takin hunalo mang thina ni ange ti in soizui a hlo hle ne nima sela he thina hian Fresno Police Department chu
chui zui an ni talo bok nen a chan tak riat lovin a tham ral don ta a ang hle ani June ni som pani kumsang kha jakwa somsari pasari khan George Child le afapa te chu Holikong Road Buckingham Khopona motor an tlan lain an pia aral le lamtlang Church Hill an tia nimbuk zinga chuan engemo thildang lam tak a mowangin enchian adu ta a anin kara rel kong chu kanin chu Church Hill tlang panga athil mu chu avapan nai ta a chu ta le rin lo le be se lo tak main an vakal nai chuan an chak fit som le ka sang kham oya chuan mei cheruang saruak ngal ngata alet linga lo muzang thal zuar mai chu an muta aranga in her ngalin telephone an mu masak bera tangin police an ril ta a minute som pang nuwa police lo thleng ngalin paramedics te chuan ruang chuan endik ta a ataksa an han endik chuan a ko chung chu phor vek ani tian mu chuak tamaya thilriam tak manga apum chu tai thler ni in diriam taka soisak nia riatania a ko chunga chuan towel no mu chu ani awangin mi hring kut nu nge ti achiang bokani Raipur ani anga sa kholama in thoinan apum chunga no te om chu phor sakani theyangem nge a ko chunga organ rang te hi sumdon nan ruksak ani zok ti te chu zo na chan har satak anita herwang hi Sean Aileen Richardson kumsom nia upa ani ti riat chu ani zuita a nawa pailo ti riat ani Richardson chung tele police lam te chuan Sean Eleni Patea Harry Richardson chu tol that tu ani an ring bera ama ero chu fin fiana a omlo baka a in puan na riat tur a omlo bok nen voin thleng hian Richardson i thina amo phurtu hi riat chua ani talawani rimoi khovela chunga an ming dai ngai to lo tur kumsang kha jakwa som ko chhowa repar thale lar tak pani tupak shakur le Notorious B.I.G. te chu hunin kar hlat lo tak tharuk dan leka ka hluman ni a ahun lai rimoi khovel alwa ne in ngong anelian lea voin thlengin soi an labang theilawani he tual thana hi recording company in elna le in erna boruak sang lutukin angong chua ania ngai ani a music in hu hanga ne ilen zia le mi hring thin lunga mun a chan thuk zia ti lan na chiang tak nia ngai ani bok Tupak Shakur hi ka hlum masak ni in Las Vegas zana motora an holam chu September ni som pathum sangkha jakwa sumkwa paruk khan ka hlum ania heti lai hian kumsom ni pangami chau alani Dead Raw record labelin an artist chuan tolol ni in hip hop khovela achung nun wanglai takania hotu le itsik tu po anga anangyang mai chungzinga chuan Dead Raw record labelin a el puile atiat pui berangai Bad Boy Records chu alangsar beranni Tupak Shakur ka hlumani atanga tharuk nu leka Bad Boy Records a an superstar Notorious B.I.G. Biggie Smalls Biggie tia riat bok chu March nikwa sangkha jakwa somko pasari khan tha ani vele tamaya Tupak Shakur ang bok hian zan lama party na atanga motora ain khal ho chu ka hlum ani vele chi ani heng hip hop legend pani te hi anhun malama chuan kumsang kha jakwa somko pathuma Sean Combs PDD tile ming tam taka riat larin adin Bad Boy Records a hian artist ni in an thok dun thina thian in kom ngei tak an ni thin ni in an case 32 FBI te chuan an soyani bongsual thu boya wangin Tupak Shakur hi jela khungani a jela tan chung hian Biggie Smalls hi hip hop khovela alo larin alo thleng sang to lea jela tang achua nu hian Bad Boy Records a hian omzui zel talovin Dr. Dre record label Dead Raw chu azom ta jela tanga boruak tharnen rap industry azuang lut le chuan ma ason chakin thom anei ring hle mai New York lama in Bengbel Bad Boy Records le Los Angeles lama in Khuar Dead Raw Records te in kara chuan East Coast le West Coast in epna boruak te chulo chuak chhovin hlathu mangin anin do ta zak mai he in elna le in epna boruak thalo tak hian rap legend Tupak Shakur le Notorious B.I.G. te thina po hi a ring chuak ninge in ngai thei anita ane ma se heng superstar te pahni thina chungchang a hian lehlamin mo an phur lo thuan soi ve ve a thurhe tu le finfiana thatok a omlo bok nen no chui tu police te lu ati hai tak zeta thu virvel le lengvel tam takkara tual thana hi chui ni in
rin hlel po mi engemaw zat man an ni a ma se finfian a chiang tak mu tur a om reng reng lawani mi puizinga po ngai dan rang rang a pianga heng rapper pahnih te hi ladam rengin khoya emo an bibova an thina hi lemchan na mai ani ti tok pol anom boka khoilai rama emo tupak shakur mu anga in soi tok la bolo athat tu le amo phurtu tak man chualovin an case chu kumsang ni panga khan ti top ani zui tange nge ani kumsom ni chuang aliam nu poin an mani ngai sang tu te chuan an la sun zo theilova khovela an dam chung reilo ma se hip hop ngai sang tu te thinlunga chuan kum khua in an nung reng to don ani